Kada najmlađim Sarajlijama objašnjavate ko je agresor u ovom ratu, oni lako shvataju da je to Srbija, Crna Gora, JNA, SDS ili kako jednostavno kažu četnici. Ali zašto nas napadaju? Zašto nas ubijaju? To je već teže objasniti jer mlade Sarajlije su učile neku drugu istoriju. Glavna teza koja je okupila četnike, a stavila u dilemu popriličan broj Srba, je mitološka priča o ugroženosti srpstva na svim prostorima bivše Jugoslavije. A pošto se Sarajevo najžešće bombarduje, zaključak bi bio da je srpstvo ovde bilo najviše ugroženo. Pa da vidimo na primjeru ovdašnjih ulica. Sa manje od 40% stanovnika po imenima srpskih junaka je nazvano preko 60% sarajevskih ulica i trgova. I to, ako pažljivije osmotrite, mitologija kosovskog boja je razrađena od Miloša Obilića do Jug Bogdana. Srednjovjekovna Srbija dominira centrom Sarajeva. Nađe se i poneki Hrvat, ali dok se ovdje dobije dozvola za bana Jelačića, sačekat ćemo iduće stoljeće. Najmanje imena muslimanskih historijskih ličnosti, poneki narodni heroji iz Drugog svjetskog rata, tek radi balansa, nigdje ime osnivača Sarajeva i Sabega Ishakovića, kao da muslimani nisu najbrojniji u ovom gradu. Ali teza o agresivnom islamskom fundamentalizmu, teza i izraz za koji čak ni Murat Šabanović ne zna šta znači, uporno je nametana kao dokaz o ugroženosti srpstva. I kao jedini argument pronađena je ona famozna soba za klanjanje, ne za klanje, nego za klanjanje u Skupštini BiH, soba koja vjerojatno više ni ne postoji. Za to vrijeme srpski popovi akademici su 3 godine šetali mošti i kosti po Bosni i Hercegovini, govorili o ugroženosti srpskog naroda, pravoslavlja, a da im niko nije zamirio ni riječ. Danas znamo zašto su to činili. I katolici iz Međugorja su, a konto Gospe, okupljali zadnjih godina po 1.000.000 hodočasnika iz cijelog svijeta. Namjere su im bile miroljubive, ali zamislite, poređenja radi, da je došlo samo 500 Saudijaca ili Iranaca ispred Begove džamije. To bi bio skandal prvog reda. A 10.000 Filipinaca svake godine u Međugorju, to je sasvim normalno. A četnici iz Srbije u Prebilovcima, na Ozrenu, na Sokocu, to je također u redu. Samo je muslimanski narod, koji je krajnje stidljivo počeo da misli o sebi i svojoj istoriji, opasan i fundamentalistički. Samo je grad sa ovakvim građanima, sa ovakvom tolerancijom, mogao da trpi da mu se centralne ulice zovu imenima Vojvoda, dok ga Vojvode sa okolnih brda bez milosti ubijaju po tim istim ulicama. Po Sarajlijama mogle su ostati Vojvode na uličnim tablama još 200 godina, ali mislim da će posle ovog rata biti nešto drugačije. I to ne zbog ugroženosti srpstva ili zbog islamskog fundamentalizma, nego zbog toga što je red da se pravda i istorija konačno usaglase na ovim prostorima, da nema više naroda prvog, drugog ili trećeg reda.